58 miliona tāra kua whakaritea e te kāwanatanga. Hei tautoko i ngā whānau ka mate nei ki te noho rāhui i te ngau a te kōwhiori. Ko te aronga nui o tēnei pūtea, ko ngā whānau noho taratahi, noho rāhui rānei. Engari, nā te hekenga haeretanga o ngā tūroro ma te kōwhiori i enei wiki nei, ko te tūmanako ia kia tukua tēnei pūtea ki te hāpai i etahi atu raru, kua pā ki ngā whānau i te toronga mai o te ringa o te uru tānei kia rātou. Aneira Isabel Prasad. Kua nuino atu ka mahi a te ātiawa ki te hāpai ake i te hapuri i ka wā o te kōwhiori. Ko tāria te wā mātou tatari ana ki wenei kōrero a te kāwana ki te āhuatana o te whakaora i wā tātou uri. Kia kaua rātou e noho noa i roto i te pōkerekere, kia noho noa i roto i te rawa kore. Kua kitia ka taumahataka ki ka whānau i te puiataka ake o te mate uruta. Me anō me whakaroa ki tātou ki wā tātou tikana. Ka tīmata ki te waharoa te whare nui, ka tahi ka uru ki te whare, he hana mea, ko tā te marae he hoatu i tētahi whare kia rātou, kia noho, hei noho hana mahana, tuatahi kārua ko te kai. Ekari e panoni ana te kāwanataka i ka tīkaka āwhina i te hapuri. E tihare ana te huka e noho moho ao nei, nō reira te nui haere o te tautoko atu o te kāwanataka. This funding will allow us to respond to whatever the need is caused by COVID on the ground in the different communities. He rima te 58 miliona tāra kua whakatahakia mō te kaupapa, ara he āwhina i ka whare koha me te huka haua anō hoki. And there is an opportunity to use the insights we've gained from successful care in the community initiatives to support other government priority work programs. Hai tāka iwi he huarahi roa tonu hai para ki te whakatūtuki i ka hiahia o te hapuri. E timatanga tēnei. Kai te timatanga i tēnei, o tia nō rā, ko te pātainu o ainga nui atu, ko tēnei te timatanga o tēnei pūtea. O tia nō rā waihae rā kōrero kai ngā mineta, i whakatakoto atu rā, i whiua atu rā i ora te whakaaro ki wān kia tātou. Ka noho tonu ka tautoko taira nō ki te hekitake ake o ka tīkaka, noho moho ao. Isabel Prasad, Te Karere.